Épargne makuta atu jututeka kuluseka mpinjeu bwa couvrir ma dépense a matuku alwa bwa malu atu jibalongolola ni ajimwa kutufikila. Jinda jonsu ngojuhesha bana bonsu makuta kuja mukalasi na kufuta njila. Mulekela mwana yonsu ne enza épargne mvoye mbalongesha. Jiba jajikisha feza ni mutombo baikila ni balunda babu. Bozo bijikumva bunzala kwa bulukasa kwa ngata biajija bivuba balongolwela. Mutombo kusankani biajija bi ne kwesha enda mulunda wenda mata uvoyeka ni biajija to. Kula mai makuta onsu abuwa shawa kuja. Kaji kuluseka makunyenda feza. Hamutu abiajija kusumbaka bijima chips ne tumbela. Kula mai makuta makesa avuyu jinga kulamu. Pafiki bukunzubu mutombo uvoni jinga ja kusumba montre mukola afika bumu vakansi. Kubula elukasa munzu wajilala kwa ngataka sheta kavuyula mna makuta kubanga yukangula kasheta ni kwenza ikonte wa makuta vuyimula mambo ajitu ujalelo. Musambakana jabu jajilolo mujiku bale jikonga bana. Babambila mushindu babu balama makuta mboba balongesha. Umakumwa ulonda muvayi mulama makuta. Mutombo kumutula bukalumbaji na kumwambila ni atungunuka ni mshindu wa kujila makuta. Kaji feza kumukanyinabo na kumwambila ni alonda jikasa jatutwende. Jitu kujijilonda feza henda kukumbana wakwenza henda épargne. Mujinga henda kusumbaka buta kakesa kikala yuya naku mujisambila muma vakansi. Bonsu wabiji bakampinje ubalongi bimba mujilamisha muva mama buye nga mbalongisha. Kungondu isatu kulombane umwakumwe akangula kasheta. Wow, byake meshi bikola. Neye kubalombaka bijine abakangula ko ku compte ku institution financière ujumanyika ku banque centrale wa Congo. Jiku jima mujisanka mujiba kumbaja chiba una bujijinga. Kulongesha bana jilamisha ne bobu kujikumbaji. Longesha bana ni jiku jeba bwase epani ikalangika chilu. Kakesa jituku mvunyunyi mibaka jisu jende. Nenu heta chance wa kumbaja ma projet. Eu mukenji mufila kuji FPM kujumvuangana nyi visa. Kuikale ni mushindu mwimpa wajenzela makutabwa matuku alwalwa.